Velika mi je čast, zadovoljstvo da je sa mnom Miloš Đuričanin ispred Nordeus fondacije, zadužen za strategiju i razvoj. I za početak, moje pitanje za tebe je, nakon 2 godine postojanja fondacije, da sumiramo utiske, ono što je bila neka vaša misija kojoj ste bili posvećeni je podrška obrazovanju deci i omladini u Srbiji. Gde smo sada? Tako je, da. Znači, Nordeus fondacija pre 2 godine pokrenuta je sa ciljem podrške obrazovanju. Konkretno, naš fokus koji smo definisali praktično u toj prvoj godini bio je da se fokusiramo na srednje škole, da izgradimo jedan sistem podrške u stvari tom obrazovanju, da nađemo način na koji način u stvari društvo se organizuje i podržava srednje škole, da skinemo neki deo tereta sa nastavnika i da pokušamo da kroz aktivnost društva generišemo različite prilike za obrazovanje dece koje bi u stvari bile dostupne praktično svakom detetu u svakoj srednjoj školi u Srbiji. Vrlo ambiciozan cilj, ali sa te strane mislimo da jedino tako možemo da kreiramo rešenja koje zaista taj problem, da ga tako nazovem, mogu da reše. 2 godine kasnije, mi smo praktično prošle godine u stvari započeli sa nekim prvim aktivnostima koji su bili mogućnosti za nas da učimo, tako da ova i neka naredna godina možda najveći fokus stavljaju na to, da testiramo različite modele i metodologije i sa druge strane da gradimo infrastrukturu koja nam može omogućiti u stvari da taj uticaj na obrazovni sistem i podršku obrazovnom sistemu u stvari možemo da proširimo praktično na sve delove države. Kreirate takozvane makers labove, gamers labove. Šta je njihov cilj? Koliko ste ih do sad kreirali i šta je plan? Da. Cilj Makers labova kao jednog vrlo bitnog programa rada Nordeus fondacije, odnosno celokupne grupe za obrazovanje koje je Nordeus fondacija, da kažem, inicirala, koja okuplja i Digitalnu Srbiju, Centar za promociju nauke i Junior Achievement, odnosno dostignuća mladih u Srbiji, jeste cilj da u stvari u okviru škole izgradi prostor koji bi onda bio dostupan i za neformalno učenje, ali naravno i za podršku formalnom obrazovanju, odnosno dao bi jedan novi prostor, alate i na kraju programe koji bi u stvari imali za cilj da unaprede obrazovanje koje se dešava u školi. I sa te strane negde mi vidimo da je potrebno delimično izbrisati malo tu granicu između formalnog i neformalnog obrazovanja. To je sve na kraju obrazovanje dece koje shodno njihovim različitim interesovanjima treba da bude dostupno na jednom mestu, tamo gde oni provode praktično 4 godine. Koliko ih je formirano do sada? Do sada je formirano 4, u Čačku, Vršcu, Zaječaru i Leskovcu. Znači, pokušavamo da, u stvari, ne pogađamo baš previše velike gradove, da jednostavno izgradimo i mi znanje iz tog iskustva razvoja ovih labova, kako u stvari da gradimo te labove po nekoj dinamici koju očekujemo u budućnosti. To je 10 labova i tih 10 labova godišnje praktično ćemo imati prvi put ove godine i već sledeće, ja se nadam praktično svake naredne. To je jedna dinamika koju ćemo pratiti. Iz prve ruke, kakvi su utisci učenika koji učestvuju na tim labovima? Utisci su sjajni, mislim, i ovo je, i dalje kažem, ovo je samo početak. Mi smo sa otvaranjem tih labova i sa labovima koje dolaze već otvorili prostor i različite programe učinili dostupnim đacima, ali sada zajedno sa njima i sa njihovim nastavnicima koji su deo ovog programa, u stvari kreiramo nove programe i znači ne možemo mi da dođemo i da ponudimo znanje koje mi mislimo da je potrebno nastavnicima ili đacima, već to možemo da uradimo samo sa njima i da damo podršku njima da to u stvari urade. Sjajno. Na panelu koji je bio odličan i čestitke na tome, a pomenuli ste da krećete u realizaciju programa finansijske pismenosti za srednjoškolce, ako sam dobro razumio. O čemu se tačno radi? Da, pa to je jedan od programa i sad načina našeg rada, u stvari, koji bi trebao da obuhvati programe koji mogu da pokriju 200 škola. Znači, to je, na primjer, ideja. Kako da organizujemo programe koji zaista mogu da aktiviraju, da budu dostupni u svakom delu države. Znači, da svaki đak ne mora da živi u nekom možda većem mestu koji ima više prilika, nego da u svakom mestu ta prilika postoji. Imali smo sreću da smo za to našli sluha među kompanijama kao što su MTS, kao što je A1, kao što su Inteza, kao što je OTP banka, Mastercard i Generali. Znači, to su kompanije koje praktično imaju svoje predstavništvo svuda po Srbiji i koje imaju ljude koji u tim kompanijama radi, koje sa svojim ljudima i njihovim vremenom praktično mogu da podrže organizaciju ovakvog jednog programa. I taj program danas, odnosno ove godine, biće realizovan od aprila do maja, obuhvatiće 600 dece u 20 gradova, već naredne godine očekujemo da taj program ima obuhvat od nekih 1500 dece. To znači da je to volonterski program, u smislu učenici se sami prijavljuju na to, kakav je odaziv trenutno? Radi se sa nastavnicima, nastavnici su deo ovog
programa koji zajedno sa ljudima iz privrede u stvari pripremaju ovaj program i onda je on suštinski ponuđen celokupnim odeljenjima. Znači, ne možemo se svuda ograničavati samo na, to je naravno da su đaci zainteresovani, ali ti programi su jednostavno ponuđeni svakom đaku u ovim školama. I nešto što je najaktuelnije, a to je druženje koje ste pokrenuli sa Srpskom gaming asocijacijom, druženje stručnjakinja iz gaming industrije sa srednjoškolkama. Objasnite nam o čemu se tačno radi i odakle povod baš za ovakve događaje. Jedna od inicijativa svakako jeste uključivanje ljudi iz privrede na različite načine, iz različitih delova privrede, najviše iz ugla mentora. Tako, na primjer, sa programom Dostignuća mladih imamo uključenih 100 mentora ove godine, koji će u stvari podržavati njihov program učeničkih kompanija i praktično podržati obrazovanje 3000 dece koji prolaze kroz taj program. Sa druge strane, za gaming industriju isto nam je ideja da uključimo ljudi iz gaming industrije i da đacima koji su možda zainteresovani, znači koji studiraju dizajnerske škole, koji studiraju elektrotehničke škole, gimnazije i tako dalje, a koji možda sutra sebe vide u gaming industriji ili bilo kom drugom delu kreativne industrije, pružimo u stvari informacije kako izgleda raditi, kako taj posao suštinski izgleda, s obzirom da je Dan žena u pitanju, ovaj događaj posvećen devojčicama, ima preko 200 prijava koje će se okupiti u četvrtak u prostorijama Nordeusa, iz 4 kompanije će doći devojke koje će praktično iz svojih uglova, pričajući o svojim pozicijama, predstaviti celokupan proces razvoja, jedne igre, predstaviti kako funkcioniše na gaming kompaniji, na kraju kako izgleda naša gaming industrija. Nadam se da ćete nas obavestiti kako je prošlo. Hoću da, naravno. Hvala puno.